Bavimo se, kao što vidite i vi, ekskluzivnim česmama, radimo isto česme u Zvarovski, a isto smo tako najpoznati u Italiju za filtraciju vode, tako da smo donijeli nešto prvi put, nešto u Crnu Goru. Tako eto. Pa dosta dobro sam zadovoljan sa saradnjom, bilo nešto prvi dan nešto posjetilaca više, drugi dan više ovako privatnika, ali sve u svemu je to dosta dobro. Pa česme Zvarovske idu od, znači, najmanje od 500, pa sve zavisi od koliko kamenja stavljamo i koliko je to. Pa više postoji za Ruse, eto. Mnogi su Rusi došli da vide, ali mi smo već prisutni na rusko tržište, tako da oni koji došli su da vidu. Pa da, i dosta dobro pričaju isto crnogorski jezik, tako da nije nam bilo teško da se razumijemo sa njima. Ima neki Rusi koji su već neku robu naručili za njihove vile, tako da ima, eto. Pa to je jednostavni proces, znači tu smo upotrebili to što se radi već godinama, frižider, jedan mali frižider, pa smo upotrebili CO2, taj CO2 se upotreblja već godinama za pivo, znači to je rashladni sistem, nije ništa drugo nego jedan mali rashladni sistem od piva koji smo mi upotrebili za gaziranu vodu. Tako se dobija jednostavna gazirana voda, hladna gazirana voda. Ovdje aparat što smo stavili, to je za kućno domaćinstvo. Za kućno domaćinstvo može da ide do 1000 eura najviše, ali to što je najvažnije, to što se radi po svijetu, što radimo po hotelima, po svjetskim hotelima, je da ima veliki aparat za hotel, znači ne treba više rashladne vetrine, koristi se naša domaća voda, mi imamo odličnu vodu, ne vidim zašto da treba da koristimo plastiku, da upotrebljamo plastiku, znači nema više plastike, nema više velikih rashladnih vetrina, imamo našu vodu koja je najbolja naša voda, koja je građanska voda, koja je najkontrolnija voda, znači kontrole su svaki mjesec, znači bolje piti našu vodu. Ima malo klora, ali to normalno mora da bude da bi dezinfekciju, tako da su ti filtri miču to sve što ne treba da bude u vodu i ostavljaju kao izvorsku vodu.